شانده هفبشا کردی بودانستاندرین دگل شامه آماده هجماراوان نه کسن جانه کسی پیاده لعنین سربخو شانده کردی دبیجیتن ام وکه کرد دچین شامه جعربان برگیره حتی ترکمنان کلدان سوریان و آشوریان بجداهی دبرگیریه لتمام پیکات و اولونه تویان بکین لسر و آخه دچین شامه بو بدست خستنا مافین کردان ده سوریه ایده. جه اندامه که وشانده دپرسم دهاتوی پلانین وشانده و کنگی دچنا شامه جه احمد سلیمان جگیر سکرتری پارتیا دموکراتا پیشورویا کرد لی سوریه و هفدم اندامه شانده هفبشا کردی جه قامشروی میوانه مه جه احمد تو بخیراتی کردستان 24 ولدو ماهیه مزگینیا پیک اینانا شانده هفبشا کردی گهشتمه ام هوا پیروز دکن شاند جنه کسان پیک هاتیه بو یکم جاره پنگاوا که دیروکیه انا کسی و پی دولان اندین سربخو هنده کنگی چنا شامه ولك سپاس هر وهاجي يعني وججنا قربان ملت خو وجي بيروز دكن وبيقوما مزقيني كيش بو ملت ما وجيه هيك مزن بو الجملت ما بالنسبة ماجي يعني اف شرفها قيلو يعني كتير ملت ماجي وبارتيان ماجي ايجو سبارتنا ما ازوك نونري بارتيا بتجبرو بارتيا ديمقراطي كرد لسوريا الوحدة نونرتيا وادك اند في شانديده دي اف شانديو بوي شاندك كردي نونرتيا كردك ملت كردك ام بهبينك ام كاربن يعني وخدمتي بكن كاربن ما في خدن دري سوريا سوكر بكن هجاء احمد يعني بله كرم ولا تو کرم که من خواست دیشم از جبرکو گلگ مراخ دکم و که هر کردکی هر پارچه که وی ولاتی با کنگی هونی هران شامه او ايرو تديهن يعني نهدو يعني بيجا بيجيبوا كاري ما دس بيدك دبي ام اماده بكن يعني راست ايرو رش بلكك او مثلا قلت ديتنك جناب لغور كونفرنسي 26 ماها دها شارع بيجيبوا لايرو اواب خوا يعني قالك دوسي هجريه ودي حاضري بيجبو ناجي افشان دي خو اماده بك وان خالق جريداين جبو بيشرو جا سوريا تشاوات بين رنگي ب دولتي ام شنود بين هر وهاجي بسبت مثلا سوريد آلية خوي ديمقراطي او ام تشاوات بين الآلية ديجي باشي كرديجي بيقومان يعني ناس كرنا كرد هندري سوريا ده او قاب ايرو بدريا مد ام شنو كارب قبي قرد بكن يعني اب وفد هاتي شان هاتي اباكرن لي بيغومان دي بيشغرياوي بب هناك انسانين باسبور دواري قانوني ده هناك باسبور بزمان عربي ده هناك وبيغومان يعني ايرو راغاندن رولا قلكي مزن يعني دخباتي دي دستيله افرا غاندن دي تيمك راغاندن يقولوا بي اباكرن كارب كاروباري يعني بي شاندي بجيبك ولوجي اليكار بك نرينا مد ناف خلق سوريا ده اما نتني دستلاتي قول بيشيا ماي بيقومان خلق سوريا جي يعني شعبك مزن بتايبت بيك هاتين وخلق جميلو يعني خوازن سوريا ولاتك آزاد وديمقراطي بكش شعبي وان لفي دانو سندني ميكاربن شبك جبر نرينا ما نتنج بو خاطر كردولو وقت جرانيا برسا كردي جرانيا سوريا ويتشاواب اوجي قالكي يعني پاراستنش بو خاطر وی ما في گوگ ام بجي بكن دي وقتا ايرو يعني براستي روشك نبغاش للشامي هذا ام بتشي بجي بكن جي يعني بيغومان ناو پاراستن وقت شاوag سوريا خود بي آواكرم برنگه کی کارب سوريا آزاد بيش خلق خور جيوان هر کسی که داده جبوجي ام دویر نرینا خو بدین نوان پیک هات جي خلق سوريا جي ام دوید جي آلی کاربن ايرو دوست کرد يعني ايگ اون دبینن شعبی خلقی شیل سر سوریایی ولوجی آلیکاری يعني دبید چاوا کاربن سوریا مشاکل خو پروبلم خو چاره سر بکن و دناب دیجی پرسا کرد سوریا ده درنگیت کوی چه بویه ده آلیه ناب دولتی ده هکر امریکا به هکر اوروپا به حتى دولتي عربية تقاضي في مسألة شارع سربكن تركيا جي مرت بيت جيج أو جي ولو هالوستاوي نأوا بري ولو توجو تندد آلي بمسألة ليت جرق ريك بينش بو خاطر مسألة شارع سر بيقومان اف مناخ آلی کاره ام کاربن وان کسا
بالتوایی وقت بیجه آلی کار بن بمرگ امکار بن امو شامه بگن هفدو باش دسپیک ده او ما صد و بی یعنی ایروهین حیا آنها یعنی نگوتن اری و نگوتن نا لتشتیگ مرد بیجه ام پشتی خوا آماده بکن بگمان و شوفا پرسیارا ویا هجای احمد شاندا هفبشا کردی جبو شامه آماده لی شام آماده پیشوازی الهوا بکه دست ودا رشنویس هوا پلکه هوا یا کهونه بشامه را با آخوان چیه؟ اینا او دیتنا ما زلال بو يعني بو خاطر رنگي وقت ما قلت دبشن دالية سوريا بشتيد نرينك ما هي ام سوريا كوكولاتكي يعني تر رنگ دالية خوي نتوي دالية خوي قوية ودالية خوي مذهبية ابايك هذا دوا سوريا براستينا نافندي يعني او بروبلم قد سوريا بده صلاة بجيبون بيتري خوش بر سوريا دولتك مركزي بو جبو ناجي بروبلم دلك هبون ام دبینین که اوجی ما في پیکات یان دهندره بی ولاتی بگشتی نتنه کردی یعنی دوی او پیکاتی کاربن بگن ما في خوا ام کاربن وقت به سوریه دولتك براستی تشارکی به هر کس جه خطه دبینه دسالات ده وقت بیجه بلا بکرنک عادل ده آلیه سرواتی بی ولاتی ده نجی کی هر تشلی هبه و جی کی جیولو فعر بأفضل خوي سوري بيجو من كرد سوريا ده وكنا توكي يعني برسا كردي جروجا بسوريا هاتي آواكرن أو مثلا نهاتي شارع سكرن خباتا ملت كرد جيباي يلو شيست وحفت 8 سال مسر آواكرنا يا كمين بارتي سياسي سوريا دشي بويه بيجو من در فترك هاتي كرن دوي ناس كرنا كرد هندري سوريا ده بجيبه بالدستور سوريا ده يعني چما فيك ام بگنه دوي هندري دستوري ده بجيبه لآليو خود جي بيجو من يعني قالك تشتي هرقولي هاني لفر او مثلا زمان كردي ترميم بدهندري سوريا ده ام يعني وقت بيجي دوسيك برفرها وامزانن مجي خلق سوريا جي ابي ريجيما بعث شق خاصي برنجكي خراب بناف خلق سوريا ده تنبونا كرد جم خلق انكارا كرد سياسات تمييزه انها يعني او مهمات قالكي جرانه لي از بجبلكي جارك إلو سوريا كتي قناغت نهده جارك افريجي بخوشي حوجي كمشاكل خواري كجرب بين شارع سربك مثلا ناف دولتي كي شعب ديري وكشجرياوي بكي وبه الاستقرار سوريا تشي بقى قبان بروم بلا ما شارع سربك جوانجي اكل افديش اريكارن بمرق ام قاربن دوزا خل سر ماسيب هبدور دانو سندني بكل تالي اتشتي ما قلتيه امي بخلقي سوريا رجال سربك نج آلي فتنه ده امي بجيب باشا هجا احمد لسر پیکاتین وشانده دنگ جوانان ایگنجان هات گوتی رولا ما دوشانده دا تنه اندامین ما تنن چما امنینن برسوا هوا چیه؟ بگو من تاني رخنا يعني چقاو بگه آوتين رخنا لي دبل يعني انا جوان جتي خستاني و يعني روشن بير بقول تامتن يعني شان ده بلكي انا وقتها تبي دانوستندن نما قلت ابشان دبي آوا ببه بقلك آلية كارب جرانية بده وهر يكد بمجال خود كارب آلي كارب بير افشان جبو دانوستندن لي افشان نأو كاري هر دوسي يعني بجيبك بلكي هر او تشتي اساسي تايبت بجيبك لي وسبه او كوميتي بين آواكرن او كوميتي قارب وان هورگیریا لبر و مسئله چاره سر بکن دور ده باوریا آمد جه هر کسی ویتید هبه لیرو اجیل بجم يعني بلکه هر کس پیرازی نبوی بلکه آلیین سیاسی جولو مثلا جوابی ولو ایرو ده آلیه خوی يعني مناطقي ده بلکه جيني وك عفرين وك كوباني او جي غازنات او حقك البر هرشاكي مهم ما يجي خلقي بي ولاتي وج مثلا كردي ليه تاليا تالي الشرط ومرجع قدر باسبو بلكي جولو شتر نا ممكن بو بهاتا آباكرن لاهويت كر قبرانك كي باشتر بالي اب آقب سركتي وتاليا تالي ببان كيمانيا جي اگر ام كارب انتشتك جملت خربتن ويچاغي از بيجم ويچاف قرتن لسروان كيمانيا جي هجاي احمد سليمان ريفبر ياخو سرد بيجيتن بردوامیا ناوندی لسوریا دبیتا اگر دروزبونا شرک نافخول لوی ولاتی پشتی و کنفرانس هوا انجام ده و که
آلین هف بشین کردی هند بیجن امی بچینه شامه امی داخازا نناوندی فدرالیت لی سوریه بکن و سوریا جی به همی رنگه کی نناوندی بونه رد کتن لدجی راوستیانه هوا دید حتی ترکیا جوه که یکم ولات پشتی دخویانیا سروکاتیا سوریه هین هیجی رجدن لسر داخوازا خوکوهین داخوازا فدرالیت بونافچین خوب کن نکارن جغیری گریدایی و یعنی دیتنا کنفرانس و براوانیه دبروی بکن لوک دانستندنه دی ایجا نما گوت اف مولو دیتی وکل لوقتا قصبه ام بخلق سوريا دانستندنه نهر تشتیگ او دخوازن يعني حق نهر تشتيق ام دخوازن بلكي حق اللي دانستندن بما بقي تشتكي ام اتفاقك يمكن او اتفاق بلكي كرد ب وك سري صدي صد نرازي بن ده صلاة سري صدي صد نرازي بن بس جيبو سوريا واتفاقك باش او اقرنگ او اقرين بيشيا يعني وك او يقوتن سبا يعني قدينك شركي ناف كرد وناف منطقة روجلاتي فراتي وسوريا بجيبه وتشتكي قال لك خراب جدر كذا سوريا بلكي تكب قناغة كذا 20 سال جدر ناكذا ليه أزبيجن إيرو باشتر أو أم إلا خليه وبنج شارع سري بدانوستندني أو دانوستندني باش هيجا أحمد مثلا جريمان أم بيجن وكما أو جي بيجن وكما وك ما مستحمي درويش دقود دود بازاري تتخسرين إيه قل كي تخوازي وإيه هندك ضد فإيجان بهدينا أم تعرفن لبور دانستندني مفاوضاتا كاري خبر باشا يعني هيك مرونتك هيك وأجر هاتو الشام في خازاوا بالتمامي رد بكتن وبيجيتن ناخير سوريا كي يقرتي ونافندي ما آرمانجا ام دستور بيوي رانجي دي تشيكن دستور هميشي حكومتك هدهتا هالبجارتن ويتشاخي بلانا هوا تشيا يعني هوا بلان بي هي لا او انا هين ما اورد نديتي هين ام درن مفاوضات انا هذا ام بيجن امولو بكن اوجي بيجن امولو نكون اوجي ام نرن مفاوضات ام كاردن افتشتي ما خستيه بمفاوضات بيجي بكن ما وقتها كان بمفاوضات ام ددم برشعبي خو قلنا هرتشتي ما خستيه ام كاردن بسر بخت دي وقت موجود ام جريداي فيدي تنبن والبرويج باش برافانيه بكن لدانوستندن بخوا وشاغي تشتا ممكن واقعي يعني خطر لسر موكل لسر سوريا بدا آلي امتد بقين اتفاقك او اتفاق وقت موجود جبو يعني جبو قشتي باش به يعني وقت يعني قالك دعراقي تقولن اف دستور نقل لك باش لقور كرد قد بينن يا شيعة بينن يا ايدد بينن بس جبو عراقي تشتكي سركتي وامجي بهدينا بقين اتفاقك او كاربن جبو سوريا قشتي باش به ودنافجي تشتي سركة دماغ كردي بين باراست بله گلک سپاسیاتت کم هجا احمد سلیمان جگری سکرتری پارتیا دموکراتا پیشورویا کرد لی سوریه و هفدم اندام شانده هفبشا کردی جا قامشلوی دوباره بکینان آوه شانده هفبشا کردی لهوا پیروز دکم